الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أفضلنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين
مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین. درود شریف بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه. نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام و مہمانان گرامی ائیں پیارا مسلمان بھائرو عزیزو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عوام بھلارن جے آڈو مون گناہگار قرآن مجید جی ایک آیت سگوری تلاوت کئی آ. آجو کے عظیم الشان پروگرام میں اوان جی خدمت گرامی میں چند معروضات عرض کرنا ہے. مجھے لا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ پانجے حبیب کریم جے صدقے موں گناہگار کے شال حق ہی سچ بیان کرنے جی رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. ان کھاں بعد یہ بھی دعا کہو تو اللہ تعالیٰ تمام سا سبنی کی حاضری قبول فرمائے. جو کچھ بدھوں اللہ تعالیٰ پانجے محبوب جے صدقے انتے اساں کے عمل جی توفیق عطا فرمائے. اجو کی ہن کانفرنس جو عنوان آواں اشتہار میں پڑھیو ہندو اساں جے دوستن تجویز کیو ہے روزے دھنی رہبر کانفرنس. آواز خدمت گرامی میں حضرت پیر سید روزے دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مسلک آئی سندن تعلیم جے بارے میں ہی فقیر کو عرض کندو. اصل مقصد مشائخن بزرگن مرشدن جی سیرت جو ایو ہی آہے تمام ان جے تعلیمات ماں چنگی طرح فائدو وٹھے تو کیڑے مقصد جے لا آیا ہا ائیں ساری زندگی انہن پانجے متوسلین متمعتقدین مریدین کے چھا بدھایو ائیں ان جو کیڑو نتیجو نکتو. جے کرے اسا یا گال سمجھی ورتی انشاءاللہ العزیز اجو کی کانفرنس جو مقصد حل تھی ویندو. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ جے پاک کلام جے روشنی میں سونے نبی کریم علیہ السلام جے پاک سیرت جے روشنی میں اواں جے خدمت میں چند گزارشوں عرض کردس. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ گنہگار کے توفیق عطا فرمائندو. بدھائن مرجو کما بدھن تواں جو کما ہدایت فرمان اللہ صحیح جہت میں آئے. تمہیں اسی سبھی گرجی رب العالمین جے دربار میں عرض کردہ سوں یقیناً خدا تبارک و تعالی تواں سا جی دعا قبول فرمائندو. اتنا سارا بھلارا گر چاہو حبیب فرمائندہ ہم 40 مسلمان گر تھیدا ہم اتے جے کا دعا گھری ویندیا بھلی اڑے 40 گناہگار ہو جن پر 40 شخص ضرور ان میں اللہ جو صالح بانو ہو دعا جا اللہ سے ہتھ خالی واپس نہ ورائندو. انہی ہکڑے جے صدقے 39 جی دعا قبول تھی گیا. ہتے تو ماشاءاللہ ہزارن جے تعداد میں صالح بانا گر چاہو آقا جے آلو قرآن پاک جی آئے جو ترجمہ پیش کرے ان خوابات پانے مفہومت یا چاہ پر دعا کے کڑی اپیل کردس. تمام گھڑا گر چاہو الحمدللہ محبت سا ذوق شوق سا عقیدت احترام سا آئی بلند آواز سا سبھی گرجی مجھے محبوب کریم جے متھا درود پڑھو تما تما کے قرآن مجید جی آیت جی مانا بدایا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا
محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والو پانے پاک کلام ارشاد فرماؤ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اے مخاطبو جے کہ اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات متوجہ کرے فرمائے تو لقد كان لكم في رسول الله، بے شک تمہاں جے لائے تمہاں جے زندگی سدھارن جے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے زندگی مبارک میں ہکڑو بہترین نمونو آ تمہاں جے لائے کہجے لاج جو اللہ پاک جے وحدانیت جے متھا ایمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے رسالت بھروسوا قرآن پاک کے اللہ جو آخری کلام بنی دعا اسلام کے اللہ جو آخری دین قبول کر دعا اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے تو لقد کان لکم بے شک آہے تمہاں جے لائے فی رسول اللہ نبی کریم جے ذات بابرکات جے زندگی میں اسوۃ حسنہ تمام بہترین طریقوں اب اللہ تعالیٰ فرمائے تو لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر انہ جے واسطے جے کہ اللہ جے ذات بابرکات میں امیدہ اے آخرت میں امیدہ اللہ تعالیٰ جی ذات فرمائے تو وذکر اللہ کثیرا اے جے کوئی پاجے رب کریم جے ذات بابرکات جو اللہ جو گھڑوں ذکر کرے تو انہی شخص جے واسطے نبی کریم جے ذات بابرکات جی زندگی ہکڑو بہترین نمونو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی زندگی یعنی ابتدا کھا وٹھی کرے جمن کھا وٹھی کرے ہن دنیا ماں پردے فرمائن تائیں جیکاب سرور کائنات علیہ السلام جی ظاہری 63 وریا جی زندگی آواسا جلا نمونو سبحان اللہ اسا کے اللہ تے بھروسوا اللہ کے رسول تے بھروسوا آخرت تے بھروسوا کیڑو آخرت تے بھروسوا تو اتھڑو اللہ جی آڈو پیش چھڑو زندگی جو حساب کتاب جڑو اللہ تعالیٰ دوبارو اسا کے پاجی آڈو پیش کر دو مالک یوم الدین خدا جی ذات بابرکاتا جن جن مانن جو ایو عقیدو ان کے کھپے تو پاجے زندگی کے گزارن دے لا سونے نبی کریم جے زندگی کے پاجو نمونو بنائے اسا جے محبوب مرشد کریم حضرت پیر سید محمد راشد روزے دھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی یہ سمجھو تا اول کا آخر تئی مجھے محبوب کریم علیہ السلام جے پاک زندگی جو نمونو ہوئی پانجے مریدن کے پانجی جماعت کے پانجے بچن کے پانجے اہل و عیال کے پانجن دوستن پاڑے سرن کے پان ہمیشہ یہاں تلقین فرمائندہ مجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت انتے عمل کرے اے نبی کریم علیہ السلام جی پاک سنت اسوہ حسنات عمل کرنے میں کتنا فائدہ ہوا خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائن تھا خدا جے حبیب ارشاد فرمائیو جیکڑے 40 سال ڈکار جیڑی موسم کھا بعد میں اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات مسلسل 40 سال بارش وسائے اے ان بارشن میں اللہ تعالیٰ فصل باغ پھل فروٹ دنیا جو نعمت زمین میں پیدا فرمائے دنیا کے مالا مال کرے چھڑے تو 40 سالن جی برسات ماں کے لیے اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات جی برکت پیدا تھی بھی پر حضور کریم جی ذات بابرکات فرمائن تھا بے پاسے وری ماں محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ہکڑی سنت تے عمل کیو ونے تو 40 سالن جے برکت کامو جے ہکڑی سنت میں ودھیک فیض ہی فائدو
सुठी बरसात पवे 1 साल खां बाद में, उन खां पोइ वरी मुसलसल 40 साल वसे, ऐं 40 सालनि में जेके फसल थियनि, बाग थियनि, आबादियूं थियनि, उन में फैज़ फ़ाइदा थींदा। महबूब जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, उन 40 सालनि जे फैज़ फ़ाइदे जो अंदाज़ो तव्हां लॻाए सघो था केतिरो वॾो हूंदो। पर मां महबूब करीम जी हिकिड़ी सुन्नत ते अमल कंदो, उन में वरी अल्लाह ताला हुन खां बि वधीक बरकत रखी आहे। और मुंहिंजा दोस्त अजीज़ो, छाजे लाइ त अल्लाह पाक पंहिंजे हबीब करीम जी ज़ात बाबरकात खे दुनिया जे लाइ नमूनो बणाए मोकिलियो आहे। उथण में, वेहण में, खाइण में, पीअण में, घुमण में, ओड़े पारे जे हक़ूक़नि में, अज़वाज मुतारा सां ज़िंदगी गुज़ारण में, औलाद सां तरीक़ो कीअं गुज़ारिजे, महिमाननि सां कीअं तरीक़ो गुज़ारिजे, दोस्तनि सां कीअं उथिजे वेहिजे, दुश्मननि सां कहिड़ो सलूक कजे। कुर्बान वञा नबी करीम जी ज़ात बाबरकात आहे, मुंहिंजे हबीब जी हिकिड़ी हिकिड़ी अदा निराली आहे। मोमिननि जी मां अम्मा आयशा सिद्दीका, सब चओ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ोर सां त चओ यार। अल्लाह ताला जो कुरान इरशाद फरमाईंदो आहे, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्मातुहुम। नबी करीम जे ज़ात बाबरकात जे लाइ अल्लाह ताला फरमाए थो, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ऐ ईमान वारो जंहिंखे मां अल्लाह ताला ईमान जी दौलत नसीब फरमाई आहे, उन ईमान वारनि जे लाइ नबी करीम जी ज़िंदगी पाक सरकार जी ज़ात मुबारक उन्हनि खे, ईमान वारनि खे सदुल साह खां बि वधीक वेझा आहिनि। औला जूं मानाऊं तमामु घणियूं आहिनि। औला बिल मोमिनीन, इन जूं मानाऊं तमामु घणियूं आहिनि जेके मुफ़स्सिरीन किराम लिखियूं आहिनि, पर मां हिते माना उहा थो कयां जेका असांजे मुखालिफ़नि बि कई आहे। औलादी माना मौलवी हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की, जेको तमाम उलमाए देवबंद जो मुर्शिद आहे, मौलवी अशरफ अली साहब जो मुर्शिद, रशीद अहमद गंगोही साहब जो मुर्शिद, महमूदुल हसन देवबंदी जो मुर्शिद, हुसैन अहमद मदनी जो दुश्मन मुर्शिद, इन्हनि जा जेके वॾा वॾा अकाबरीन उलमाए देवबंद आहिनि, उन्ही सभिनी जो मुर्शिद आहे। उन पंहिंजे किताब शमाए में इमदादिया हिकिड़ो किताब लिखियो आहे। उन शमाए में इमदादिया में लिखियो आहे, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन ऐं अक़रब बिल मुमिनीन, यानी नबी करीम जी ज़ात बाबरकात मोमिननि खे संदुल साह खां बि वधीक क़रीब ऐं वेझो आहे। अदा तो जो साह तो खां घणा फुट परे आहे। ख़ुदा ख़ैर करे, फुटनि जी ॻाल्हि कान्हे, हिकिड़ो वार जेतिरो परे थिए त मुड़ुस ढेर। इंसान सां साह गॾु आहे, जेसीं ताईं गॾु आहे तेसीं ताईं जहिड़ो आहे, पर जे जुदा थी वञे त ख़तम थी वेंदो। मौलवी साहब फरमाए थो, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात मोमिननि खे उन्हनि जे साह खां बि वधीक वेझो आहे। मालूम थियो त हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात ईमान वारनि सां गॾु आहे। या रसूल अल्लाह, हक़ चारिया ईमान वारनि खे नबी करीम वेझो आहे त माना गॾु आहे न। अॻिते अल्लाह ताला फरमाए थो, अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी जूं घर वारियूं ईमान वारनि जूं मायूं आहिनि। इन आयत करीमा मां मूंखे ॿ मसइला मालूम थींदा आहिनि। मुंहिंजी सोच आहे, अवां जी मर्ज़ी, उलमा किराम वेठा आहिनि, शेखुल हदीस अल्लामा क़िबला मुफ्ती मोहम्मद रहीम साहब तशरीफ़ रखनि था पिया, ॿिया बि वॾा वॾा आलिम वेठा आहिनि। मूं ग़रीब मिस्कीन जो कुझु सम्झो आहे। इन आयत शरीफ़ में ॿ मसइला आहिनि। कहिड़ा? अल्लाह ताला गोया मोमिननि जी अलामत ॿुधाई आहे त मोमिन उन्ही खे चइबो आहे जेको ॿिनि ॻाल्हियुनि ते भरोसो करे। मोमिन उहो आहे हिकिड़ी ॻाल्हि त नबीअ खे पंहिंजे साह खां
वधीक वेझो सम्झे ऐं ॿिए नंबर में नबीअ जे घर वारनि खे पंहिंजी माउ सम्झे पोइ मोमिना नबी जे ज़ात खे पंहिंजे साह खां वेझो सम्झे उहो मोमिना ॿिए नंबर में वरी नबी जे घर वारी खे पंहिंजी जीजन अम्मा सम्झे उहो बि मोमिना पर मुजादा जे ॿिन्ही अलामतुनि मां हिकिड़ी आहे ॿी न आहे त पोइ मोमिन न आहे हिकिड़ा उहे आहिनि जेके चवंदा आहिनि नबी करीम जी ज़ात असांखे साह खां वेझो आहे बिल्कुलु वेझो आहे पर आशा सिद्दीका के को न मञींदासीं हज़रत हफ्सा के को न मञींदासीं नबी करीम जे घर वारनि जो इनकार कंदा ॿुधी छॾियो अल्लाह जो क़ुर फरमाए थो मोमिन नाहे 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 हज़ार दफ़ा पाण खे मोमिन चवाए पर मोमिन कोन थींदो वरी ॿी जमात आहे जेका चवंदी आहे आशा सिद्दीका असांजी अमड़ा खदीजतुल कुबरा असांजी अमड़ा हज़रत बीबी हफ्सा असांजी अमड़ा नबी करीम जूं घर वारियूं असांजूं मायरू आहिनि उम्महातुल मोमिनीन असां तां क़ुर्बान वञूं पर नबी असांखे वेझो नाहे इहो बि मोमिन नाहे इहे ॿई कटाफ थिया ख़तम थिया मोमिन उहो थींदो जेको चवे त रसूलुल्लाह मूंखे साह खां बि वेझो आहे त हुज़ूर जूं घर वारियूं असांजूं मायरू आहिनि ओ सुन्नी मुस्लमान तोखे मुबारक हुजे इहो अक़ीदो अल्लाह सिर्फ़ तोखे नसीब फरमायो आहे बस मुझे अर्ज करण जो मक़सद रुगो इहो हो तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सब जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बुखारी शरीफ जी हदीस पाक आहे मोमिनन जे माउ खां पुछियो वियो आहे ओ मोमिनन जी माउ असांखे नबी करीम जे अखलाक जे बारे में त ॿुधाए सोने महबूब जो ख़ुल्क़ कीअं हो सरकार जो अखलाक कहिड़ो हो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद थी फरमाए कान खुल्कुहुल कुरान ओ सवाल करण वारा तो मूंखां पुछो आहे त नबी करीम जो ख़ुल्क़ कीअं हो छा तोखे ॿुधायां अफ़वो दरगुज़र ॿुधायां शफ़ाअत ॿुधायां सिफ़ारिश ॿुधायां रहमत ॿुधायां नबी करीम जे कहिड़े ख़ुल्क़ जी तोखे ॻाल्हि ॿुधायां बस हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां थी कान ख़ुल्कुहुल क़ुरान इहो अल्लाह जो क़ुरान अलहम्द खां बन्नास ताईं तव्हांजे आॾो आहे इहो खोले ॾिसो इहो सॼो क़ुरान मुंहिंजे महबूब मुहम्मद करीम जो अखलाक हो सॼो क़ुरान मुंहिंजे हबीब जो अखलाक आहे कहिड़ी कहिड़ी मां तव्हांखे मुस्तफ़ा जे अखलाक जी ॻाल्हि ॿुधायां कहिड़ी कहिड़ी मां तव्हांखे नबी करीम जी सीरत जी ॻाल्हि ॿुधायां कहिड़ी कहिड़ी मां सोने नबी करीम जी तव्हांखे वसफ़ ॿुधायां बस कान ख़ुल्कुहुल क़ुरान इहो अल्लाह जो क़ुरान तव्हांजे आॾो मौजूदु पियो आहे क़यामत ताईं जा उलमा इन जा तफ़सीर लिखी थकिजी पिया तशरीह करे थकिजी पिया ज़िंदगियूं पंहिंजूं पूरियूं करे विया क़ुरान करीम जे कमा हक़ हू मक़सद खे पूरो न करे सघिया अल्लाह ताला जे महबूब जी घरवारी फरमाए सभु कुझु मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम जे अखलाक जी झलक आहे और मुझा दोस्तों अजीजो अल्लाह ताला पंहिंजे महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात के दुनिया ते मोकिलियो सरापा हुस्न जमाल बंदी त आया पर सरापा हुस्न कमाल बंदी आया उन सां गॾु गॾु नबी करीम जी ज़ात दुनिया जे लाइ सरापा हिकिड़ो नमूनो बंदी आया त दुनिया पंहिंजे निशिस्त खे पंहिंजे बरखास्त खे पंहिंजे उथण खे पंहिंजे वेहण खे पंहिंजी पूरी ज़िंदगीअ खे जे इंसान न पंहिंजे मुंहं खे ठाहींदो आहे विछू ठाहींदो आहे ॾाढ़ी ठाहींदो आहे अखियुनि जो सुरमो ठाहींदो आहे पटको ठाहींदो आहे आहीनो आॾो हूंदो आहे त जीअं मूंखे का ख़ार जिस्म में ख़राब शइ न हुजे आहीने में पंहिंजी शक्ल खे सवलो कंदो आहे अल्लाह ताला फरमाए थो ऐं मुस्लमान ईमान आणण वारा जेकॾहिं तोखे पंहिंजी ज़िंदगी सवली करणी आहे आख़िरत सवली करणी थी अल्लाह खे यादि करणो थी ख़ुदा जे क़यामत में भरवसो थी ऐं चवी थो त मुंहिंजी ज़िंदगी सवली थी हले त मुहम्मद करीम खे पंहिंजे लाइ आहीनो बना सरकार जी ज़िंदगी जेकॾहिं तुंहिंजे लाइ आईनो बणिजी पवंदी सीरत रसूल तुंहिंजे आॾो हूंदी त पोइ इंशा अल्लाह ताला तुंहिंजी हीअ ज़िंदगी बि भली आहे त हूअ ज़िंदगी बि भली आहे ऐं मुंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलाम असांखे हर मोड़ ते रहबरी फरमाई आहे क़िबला मुफ्ती साहब जन तव्हांखे ॿुधायो पियो
تو مانو چون تھا تو نبی کریم کے دنیاوی معاملات کی خبر کان ہوئی، بس وہ دین جے لایا ہا۔ مفتی صاحب جن تمام تھورن لفظن میں گھنو کچھ چاہیو، حقیقت آیا جہ مانو جو ایو عقیدو رسول اللہ صرف نماز روزو حج زکات سکھاڑا ہے، بس بین معاملات خان نبی کریم کی ذات بابرکات معاذ اللہ واقف نہا یا ماہر نہا یا نبی کریم کے انہیں دسترس رہی، وہ غلط ہو چوے خدا جے حبیب کریم کے اللہ تعالیٰ جے دینی کمالات نصیب فرمایا ہے کہ دنیوی کمالات بھی عطا فرمایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی مقام میں دنیاوی معاملات دینی معاملات میں جو کامل مکمل ہوئے ہو، یہ دنیا کے معاملے بھی محبوب جی ذات بابرکات کاملہ بلا تخصیص ان آیت کریمہ میں فرماؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی جی زندگی تو والا بہترین نمونہ یہ صرف دین دے نالا ہے بلکہ دنیا دے لائے بیا ای ہر دنیا دے معاملے دے لائے بیا۔ محبوب کریم جی ذات بابرکات کے جے کرے تو بہترین عبادت گزار ڈسو تھا ایو بموجے حبیب جو کمالا، اور وری جے میدان جنگ میں ڈسو تو بہترین سپاہ سالار مصطفیٰ جوڑو نظر نہیں دو۔ ہے نا موجودہ زمانے میں دنیا جی آرمی، دنیا جی فوج پاکستان نہ بلکہ یورپ ہلیا ونجو انہن جا بڑا کمانڈر بھی تسلیم کن تھا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جے تختے تے جنگ کرنا جا جے کے اصول بیان اج خواہ 1400 سال اگ میں بیان فرمایا ہوا، اوے اجو کی ہن دنیا جے ریڈرن جے لابی مشعل ران اوے بھی انما فائدو وٹھی پاجے موجا دوست عزیز زندگی گزارن جے لا جنگ کرن جے لا کامیابی سا ہم کلام سن جے لا سرکار جی زندگی کے نقشو بنائیں تھا پیا اوے مانو بھول لہن ان کے خبر ہی کانے کا جے کہ نبی کریم علیہ السلام جے دنیاوی معاملات کے ناقص پائن تھا پیا مجھو محبوب کریم علیہ السلام ہر لحاظ مکمل کامل نبی آ جو سبحان اللہ چھاکی دعا تہا سا جے نبی کریم اسا کے دنیا جی زندگی جو طریقوں سے کھارو یا میں ایڈے نے آ رہے اب آپ واپار واریا بھی کن تھا بھی لکولی بھی کن تھا مسلمان بھی کرے دو یہ ایڑو کما جو کو سبن جڑا دنیا میں ہلے دکانات تجارت روٹی عبادت نہ ہے یہ پیٹ جو مسئلہ ہوا ملک جی معیشت جو مسئلہ ہوا ریاست جے اقتصادیات جو مسئلہ ہوا تجارت کہو اے سبحان اللہ قربان وجہ مجھے محبوب کریم علیہ السلام جو حدیثوں پڑھو مجھا دوستو احادیث مبارکہ جب باب بھریا پیان کتاب البیوع سا بے جو طریقے کار مجھے محبوب کریم علیہ السلام سے کھارے ہوا مجھا دا زراعت مانو دنیا دے تختے تھے کاروبار کرے تو باغات پوکھے تو زمینوں پوکھے تو سوڑے نبی کریم کی ذات بابرکات زراعت جاسا کے مسئلہ سے کھاریا نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کوب دنیا جو مسئلوں کو نہ چھڑوا اوے مانو بھول نہل ماں حیرت میں ہی دو آیا عالم تھی کرے علم جی دعویٰ کرنے والا چوندہ آلسا محدث آئے ہو مفسر آئے ہو صدر مدرس آئے ہو مدرسن میں پڑھائیں آئے ہو اے انخا بعد پڑھائیں جے باوجود بھی نبی کریم دی زندگی کے ادورو پیش کندہ ہن اے چوندہ ہن تو نبی کریم دی زندگی پاک جے کا ہوئی سا صرف دین سے کھان جے لا ہوئی نہ غلط تھا چون مجھے محبوب محمد کریم دی ذات بابرکات سا کے ذرو سے کھارے ہوا چھا توجہ عقیدو کیڑو آسا جو دین مکمل آئے یا نہ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ارشاد فرمایو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا رب العالمین علی ذات بابرکات حجت الوداع کے قیمت یا آیت کریمہ عرفات کے میدان میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے تو الیوم اکملت لکم دینکم اجما رب کریم علی ذات بابرکات جو دین مکمل کروا واتممت علیکم نعمتی اے موپا جو نعمتوں تماتے تمام کرے چلوا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا رب کریم جی
ذات بابرکات توا کے دین اسلام ॾेई मां अल्लाह जी ذات तवा का राज़ी थी चुको आहियां। असांजो दीन न कामिल दीन आहे, जो असांजो दीन वो जेकर असांजो दीन नमाज सेखारे, हज सेखारे, ज़कात सेखारे, मुंहिंजे महबूब पाक जे शरीयत जा मसइला इबादत वारा सेखारे, पर मामलात में निल न महबूब पाक असांखे जंग सेखारी, न तिजारत सेखारी, न मुआशरत सेखारी, न मुजादा ओड़े पाड़े जा हक़ूक़ सेखारिया, न दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारण जो तरीक़ो सेखारियो। पोइ त चइबो दीन असांजो नाक़िस आहे, मुकमिल कोन्हे। पोइ असां सरकार जी उसवे हसना ते कीअं अमल कंदासीं? मञणो पवंदो मुस्लमानो त अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात असांखे दीन कामिल ॾिनो आहे, नबी बि कामिल अता फरमायो आहे, ऐं ख़ुदि नबी करीम अलैहिस्सलाम जेका तमसील ॾिनी आहे इन ते मुकमिल ठाकी थी अचे। दुरूद पढ़ त मां तोखे सोने महबूब करीम जी हदीस पाक ॿुधाए छॾियां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अदा नाराज़ त कोन थींदव न? अर्ज़ कयां जे नाराज़ छो त या न कयां? अल्हम्दुलिल्लाह तमामु वॾो इज्तिमा आहे, पर आवाज़ दुरूद में सभिनि जो कोन थो अचे। अवां 5-10 हज़ार गॾु थिया आहियो हेॾे त निहारियो। आऊं तव्हांखे ग़रीब अर्ज़ कयां बाबा दुरूद पढ़ो, ऐं अवां सभु नंढा वॾा बेयक ज़ुबान थी हिकिड़ो दफ़ो दुरूद पढ़ंदो त हिकिड़े धक में 10,000 दुरूद। हाओ या न? वरी ॿियो दफ़ो चवां वरी पढ़ंदो त 20,000, वरी टियों दफ़ो चवां त 20,000। मां सम्झां थो कलाक ॾेढ में 2-3 लख दुरूद जा थी वेंदा। जंहिं जाइ ते 2-3 लख दुरूद जा थींदा, जेका दुआ घुरसा क़बूल। हबीब के दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे मां रोज़ो कोन रखंदो आहियां, मां तहज्जुद कोन पढ़ंदो आहियां, मां नमाज़ भी कोन पढ़ंदो आहियां। अरे फरमाए थो मां अवाबीन जा नफ़िल भी कोन पढ़ंदो आहियां, इशराक भी कोन पढ़ंदो आहियां। आना इहे कम तूं कंदो आहे, मां इन कमनि खां पाक आहियां। पर मुंहिंजा बानड़ा हिकिड़ो अहिड़ो कमु आहे जो मां बि कंदो आहियां, तूं मूंसां गॾु हो बि कर। मां अकेलो कोन कंदो आहियां, मलाइकनि सां गॾिजी कंदो आहियां। या अल्लाह छा कंदो आहे? अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह ताला ऐं उन जा मलाइक मुंहिंजे महबूब मुहम्मद करीम जे मथां दुरूद पढ़ंदा आहिनि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐं ईमान वारो मां तव्हांखे बि हुकुम थो फरमायां त मुझे महबूब ते सलात भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो, पर हमेशा हमेशा पढ़ो सल्लू अलैहि व सल्लिमू। सल्लू माना सलात पढ़ो, सल्लिमू माना सलाम पढ़ो, तस्लीमा माना हमेशा हमेशा मुझे महबूब ते सलाम पढ़ो। बेपारीअ जो टाइम मुक़रर आहे, रेपहरीअ जो टाइम मुक़रर आहे, मग़रिब जो टाइम मुक़रर आहे, इशा जो टाइम मुक़रर आहे, फजर जो टाइम मुक़रर आहे, हज ज़िलहज जे 9 तारीख़ कबो आहे, रमज़ान जा रोज़ा रमज़ान में रखबा, हर इबादत जो टाइम मुक़रर आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो या हिकिड़ी अहिड़ी प्यारी इबादत है जो टाइम मुक़रर ही कोने को। प्यारो वज़ीफ़ो आहे यानी दुरूद पाक जॾहिं खपई तरी मुंहिंजे हबीब ते पढ़ ही पढ़। किथे किथे पुछंदा आहिनि साईं क़ुरान में त लिखियल कोन्हे त आज़ान खां अॻु सलात पढ़ो, क़ुरान में लिखियल त कोन्हे त आज़ान खां पोइ पढ़ो। मां अर्ज़ु कंदो आहियां त अल्लाह ताला जल जलालुहु मन वालुहु ज़िना खां झलियो आहे। अबा हाओ या न? हथ मथे खणी ॿुधायो। शराब खां झलियो आहे, चोरीअ खां, गिला खां, व्याज खाइण खां, जुआ खेलण खां झलियो अथसि न। जेके बि बुरायूं आहिनि अल्लाह ताला सभिनी खां मनो कई। हीअ ख़ुदा खां वेसर थी वई, माअज़ल्लाह। इहा बुराई जेका जंहिंखे बुराई सॼो थो वञे, सलात खां अॻु में चपी था हणो, सलात खां आज़ान खां पोइ पुछ था ॻंढो,
انکھے برائی تھا چون خرابی تھا چون ایا خدا خواہ معاذ اللہ وسری وئی ہکڑی ہیترڑی آیت خدا لکھی چھڑے ہا شیعہ تا چون تھا شیعہ تا اللہ پاک جے قرآن ماں 10 سپارہ کڈی چھڑیو باقی وری 30 بچایا تھا 10 جے شیعن جے کم جا سے ویا ہر وری وہابی تھا چون تا شاید ہکڑی آیت اللہ لاتی ہوئی تا آزان خواہ اگ میں یا آزان خواہ پو صلاة نہ پڑھ جو یا وری سنن کڑی چھڑیا ابا ہنے جے کہے 10 سپارہ ہو ڈو ویا سنن ہکڑی ہی آیت کڑی چھڑی وہ چے بو تو قرآن ناقصات فتلا تاں جو چھا تھی گا تو قرآن پورو آیا سجو آ سجو آ نہ صحیح وہ اللہ صحیح ہر برائی خواہ جھجو جے کرے ہی برائی ہی تہن خواہ چھوڑ دے رہی ہن خواہ بھی چھلے ہر صلاة نہ پڑھ جو اگ میں بھی نہ پڑھ جو پو بھی نہ پڑھ جو نن خدا تعالیٰ جی ذات بابرکات اساں کے کو نہ منو کیا جے فعل جی منو نہ ہے ان جے لا خود ہی ثبوت ای دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ وٹی فعل پسندیدہ قبول اساں صلاة اذان میں اندر کو نہیں کو کہنا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پو معیار جو تے بانگ ودھائیا اساں جی بانگ اللہ اکبر کا شروع تھی دیا اساں جی بانگ لا الہ الا اللہ تے ختم تھی دیا صلاۃ یا اگ میں پڑھ دیا یا بعد میں پڑھ دیا دشمن بھی پان چوندو تا آزان کھا اگ میں صلاۃ نہ پڑھو مانا تو پان تسلیم تو کری تا اگ میں صلاۃ پڑھ دیا آزان پہنچے دیا صلاۃ کا مومن جھلی کوئی کونے کو جو کو صلاۃ کا جھلے سو منافق مومنن کے اللہ تعالیٰ صلاۃ پڑھو جو حکم ڈنو آئے یا نہ ادا ڳالھائيندا ہلو زور سے ڳالھائيندا ہلو ہن سال اللہ تعالیٰ مکھے رمضان شریف کا اگ میں حاضری نصیب کئی مدینہ شریف ویسے مدینہ شریف جے یونیورسٹی جو قاضی صاحب ان ہکڑو کتاب لکھو التحذير من البدع بدعتن کھا بچڑ ہکڑو ننڑو رسالو ما کھڑی آیو ہے انہی میں مولوی عبدالعزیز نالو آن جو وہ سعودی عرب جو مفتی اعظم وہ لکھے تو پیو کہ آزان کھا بعد میں صلاۃ و سلام پڑھ سنتا مکھے یادگیرو چیا تو میں رسالو کھڑی اچا توا ما جکو مکھے خط لکھندو ان کے ما فوٹو کاپی موکلے ڈیندوس موجا دوستو لکھے تو اذان خا بعد میں نبی کریم جے ذات بابرکات جے متھا صلاۃ و سلام پڑھن سنتا پر جیکڈے وقفو کرے اگ میں بھی صلاۃ و سلام پڑھے تو مستحب خراب فعل نہ ہے اور مجھا دوستو دیدو کہ تو جا اکابر جے کے منن تا تسلیم کن تھا پیا ان کے بھی تو تسلیم کر دنیا میں گھڑیوں برائیوں ہیں ان کے خلاف ڳالھا درود و سلام کے خلاف نہ ڳالھا جا خیر یا ڳال ضمن اچی وئی ما تواں جی خدمت میں عرض پہ کر ہکڑی حدیث پاک میں بدائم ہکڑو دفعہ حدیث وری پر تمام واتو فیصل حدیث پاک بدا چلیا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه نبی کریم علی ذات بابرکات فرمائن تھا تا موجو ای اگین نبیین جو مثال ہدت رہا پاڑ فرمائن تھا تو موجو مثال ای اگین نبیین جو مثال ہی کی صحیح پاڑ فرمائن تھا جی کا عمارت ہوجے بلڈنگ ہوجے محلات ہوجے ہر طرح سا مکمل فرش لگل دروازہ لگل چھجو لگل رنگ روغن تھل سمام جو تمام ہوا بلڈنگ تیارا پر ان میں ہکڑی سر کھٹلا ڈسن وارو ڈسی تو چوے تو باڑی بھلیا ببلو بھلویا بلڈنگ بھلیا مالات بھلیا ہر لحاظ سا مکملات پر ان میں ہکڑی سر کھٹلا اگر یہاں سر لگی ونے تو یہاں مکمل تھی ونے یا محلات کامل تھی ونے سرکار فرمائیں تا یہ سمجھو تو 1.25 لکھ نبی آیا آدم علیہ السلام کھا وٹھی کرے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تائیں پر نبوت دی بلڈنگ مکمل کان ہوئی جنہیں ماں محمد کریم آئے اس نے مجھے اچھا کھا کو نبوت جی بلڈنگ مکمل تھی وئی اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرمایا ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ پاک جی ذات بابرکات ارشاد فرماؤ تمو جو محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مردن ما کا جو بابونا ہے ولیکن رسول اللہ بلکہ اللہ جو رسولہ خالی رسول کو نے وخاتم النبیین او نبیان میں آخری نبی آ سبھی جو زور سا ڈاڈے 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 چھو بلا زور سا تو چاہ رہا ہوں مار کے جن چون تھا تا خاتم النبیین نبی آہے پر مرتبے جے لحاظ سا زمانے جے لحاظ سا نہ. خاتمیت نبی کریم جی ب قسمہ ہکڑی زمانے جے لحاظ سا خاتمیت یعنی محبوب جو زمانو آخریہ انہی محبوب جے زمانے میں انکھاں بعد کو بھی نبی نہیں دو یہ ہے زمانے جے لحاظ سا نبوت جی خاتمیت. یہ ہے وری مرتبے جے لحاظ سا کیاں تو انہی مرتبے وارو نبی کو نہیں دو جہ مرتبے جو رسول اللہ نبی انہی مرتبے جو نبی کو نہیں دو. توا کا پوچھا تو مسلمانوں توا جو چھا عقیدو نبی کریم جی خاتمیت مرتبے ای زمانے جے لحاظ سا آہے یا رگو نبی کریم جی خاتمیت مرتبے جے لحاظ سا ہے؟ توا چاہو بھی نہیں سا زور سا چاہو بلند آواز سا چاہو. اے مرزائی کافر ہنی اس مسلمان ہن قادیانی کے تاں چھا سمجھا دائیو چاہو کافر ہن ڈاڑے جو کافر ہن پر ماں تو چوات مرزا ان کے کہیں بھی کتاب میں ختم نبوت جو انکار کنے. موت مرزا غلام احمد قادیانی جا 18 کتاب سب سپاہ جا لکھل موجود ہیں جے میں ہن علن اعلان چاہوا تو ماں رسول اللہ کے آخری نبی دو میں جاؤ. یہ بھی مرزا لکھو آئینہ کمالات اسلام کتاب جو نالوا انہوں میں مرزائی لکھے تھو یہ کو رسول اللہ کے آخری نبی نہ تھو منے نبی کریم کے خاتم النبیین نہ تھو منے وہ کافرہ وہ مرتدہ وہ اسلام جے دائرے کا خارجہ چاہے تو مرجو غلام احمد قادیانی جو ای اسا جے احمدی جماعت جو عقیدوات رسول اللہ خاتم النبیین وہ جری ہو چنڈرو چوے تو رسول اللہ خاتم النبیین تا مکافر تھو. ان جو کتاب ہے حقیقت الوحی ان حقیقت الوحی کتاب میں لکھے تھو نبی کریم خاتم النبیین آہے پر انہی معنی میں اختلاف آ تا خاتم النبیین جی معنی کہڑیا ہکڑی اوہا معنی ہے جیکا عوام سمجھیا بھی اوہا معنی ہے جیکا خاص عالمن سمجھیا. مرزا غلام احمد تو چوے تو ماں نبی کریم کے خاتم النبیین عام معنی سا نہ تو منیا خاص معنی سا تو منیا. عام معنی جیکا معنی سمجھیا سا غلطا وہ عام معنی کہڑیا جیکا توا اسا کہو تھا نبی کریم آخری زمانے جے لحاظ سا آخری نبیا وہ تو چوے نہ نبی کریم زمانے جے لحاظ سا آخری کونے نبی کریم مرتبے جے لحاظ سا آخریا یعنی نبی کریم جو ایڈو وڈو مرتبہ ایڈو وڈو مرتبہ ایڈو وڈو مرتبہ ایڈو وڈو مرتبہ جو انہی مرتبے وارو نبی کو نہیں دو باقی چھوٹا موٹا کھوڑ ایندا. سبحان اللہ. اب آجی تے سبحان اللہ کبھی ہے نعوذ باللہ سبھی نعوذ باللہ گئے ہو پر تا جو بڑو کو نیتا کہ مولوی زوری سبحان اللہ چورائے کک کرے چھڑیو. وہ خبر بکان تھی پئی وچے سے قیامت جے دہاڑے زلزلے میں ہوندا سے جے سبحان اللہ تے امام حسین کے 3 ڈینہں انجو بکھو کرے قتل کیوں تھی سبحان اللہ تو جے لاگڑی سب ڈوکار ابو تھاڑی سوچے سمجھی سبحان اللہ نعوذ باللہ کذا کیوں. اب ہانے گال کو تھو مرزائی چھا تھو چوے کہ رسول اللہ مرتبے جے لحاظ سا آخری نبی انہی مرتبے جو نبی کو نہیں دو باقی چھوٹا موٹا ایندا. اسا سنی مسلمان چوں تھا تو مصطفیٰ مرتبے جے لحاظ سا آخریات زمانے جے لحاظ سا
अरे जो मुर्तबा ज़माने जे लिहाज़ में महबूब जे मक्तबे जहिड़ो त कोन ईंदो, पर महबूब करीम अलैहिस्सलाम खां पोइ छोटो मोटो बि कोन ईंदो, छो त रसूलुल्लाह मर्तबे जे लिहाज़ सां आख़िरी आहे त ज़माने जे लिहाज़ सां आख़िरी आहे। हाणे इहा माना जेका मिर्ज़ाइन वरिती आहे, इहा साॻी माना देवबंदनि बि वरिती आहे। मौलवी कासिम नानकवी दारुल उलूम देवबंद जो बानी, जंहिं सभ खां पहिरियां दारुल उलूम देवबंद जो बुनियाद रखियो, हेॾे विहारियो। किताब जो नालो आहे तारीख़ देवबंद। कासिम नानकवी थो चवे त मां राति जो सुतो पियो हुजां, नबी करीम खे ख्वाब में ॾिठुमि, महबूब करीम जी ज़ात हिकिड़ी जाइ ते पेर मुबारक सां लीका कढिया। लीका कढी मूंखे फरमायूं त कासिम हिन जाइ ते मदरसो खोलजां, इहो तुंहिंजो मदरसो क़यामत ताईं हलंदो ऐं मुंहिंजे दीन जी ख़िदमत कंदो। मौलवी साहब कासिम नानकवी थो चए सुबुह जो उथी उन मैदान में वञा त रसूलुल्लाह जा लीका निकिता पिया। अदा जे देवबंद जो बुनियाद रखण अचे, नबी करीम लीका कढे त लीका बि मौजूद। इते न को हाज़िर नाज़िर जो इनकार आहे, न को नबी करीम जे कमालात जो इनकार आहे, न को नबी करीम जे अचण जो इनकार आहे, छो त पंहिंजे घर जो फ़ाइदो थो थिए न। नबी करीम आयो, हिननि खे लीका कढी ॾेई वियो, हाणे हिननि ॾे अचे थो। पर जेकॾहिं को सुन्नी मुस्लमान चवे त नबी करीम पीर ॻोठ में आयो आहे, दरगाह शरीफ़ ते आयो आहे, शाहपुर काकर में आयो आहे, या किथे आयो आहे, शिरक थी वियो, शिरकुड़े घोड़ाड़े घोड़ा इस्लाम जो थंभो किरी पियो। तव्हां ॾे नबीअ जी वीज़ा खुलियल आहे, असां ॾे नबीअ जी वीज़ा बंदि लॻी पई आहे। अफ़सोस जो मक़ाम आहे। अखाई अखर खुदा जी ज़ात बाबरकात पनाह हुजे, असांजो त ईमान आहे त रसूलुल्लाह मदीने शरीफ़ में जुलवा फरोज़ आहे, पर जे हबीब जी रूहानियत चाहे त हिते बि अचनि त अची सघनि था। तव्हांजे मदरसे जे बुनियाद रखण लाइ लीकन कढण ताईं नबी अचे त अची सघे थो। असीं सुन्नी जेकॾहिं चओ त असां वटि नथो अची सघे, जो तव्हां ॾे बोजादा पुल ठही पई आहे, असां वारी पुल नठी पई आहे, तव्हां ॾे वीज़ा खुली पई आहे, असां ॾे वीज़ा बंदि लॻी पई आहे। इहा कहिड़ी बेख्याई आहे? जेका शइ जेको अक़ीदो तव्हां वटि जाइज़ आहे, उहो असां वटि छो हराम आहे? मञणो पवंदी जेकॾहिं नबी करीम तव्हां वटि अची सघे थो त असां वटि बि अची सघनि था। हाओ या न? काॾे ॻाल्हाए हाओ या न? कोटड़ी कबीर में रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह गिची में गारो विधो आहे, हिकिड़े पेर ते बीह रहियो आहे, पढ़नि था सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ॾाढे चओ अस्सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मलफूज़ा शरीफ़ में हुआ 5000 दफ़ा दुरूद पढ़ी पाण इस्तिग़ासो कयो अथनि, फरियाद कई अथनि या रसूल अल्लाह, हिन दुरूद जे सदके सफ़र जी मलूलाई बि ख़तम थिए, हिन दुरूद जे सदके इल्म बि अची वञे। मुंहिंजा दोस्तो, रोज़े धणी जहिड़ो कामिल वक़्त जो मुजद्दिद फरमाए थो, उन दुरूद जी बरकत सां सुबुह जो उथियो आहियां, जेको अणपढ़ियल किताब खणी खोलियां त जहिड़ो पढ़ियल हुजे। अणपढ़िया किताब बि पढ़े जहिड़ा थी विया, अणपढ़ियल किताब जेके मुंहिंजा पढ़िया ई कोन हा, सुबुह जो खोलियां, उस्ताद जे आॾो वेहां, उस्ताद हैरत में आहे, मोहम्मद राशिद, हे त मूं तोखे किताब शुरू ई कोन करायो आहे, हे तोखे कंहिं पढ़ायो आहे? पाण फरमाए के बड़ा मूंखे पढ़ाइण वारनि पढ़ायो आहे, हबीबनि जे बरकत सां पढ़ियो अथमि। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम खे राति फरियाद कई अथमि, हबीबनि करीमनि मुंहिंजी फरियाद ॿुधी मूंखे इल्मु पढ़ाए छॾियो आहे। अबा रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह जहिड़ो को मुबाहिद थींदो? चओ न। ॾाढे चओ बुलंद आवाज़ सां, जे थरनि में बरनि में मुजादा आबादनि में गैर आबादनि में जिथे किथे ला इलाहा इल्लल्लाह जो सबक़ ॾेई छॾियो। उहो ला इलाहा इल्लल्लाह जो सबक़ अहिड़ो आहे जो अॼु बि जारी आहे। जेके कामिल ख़लीफ़ा दरवेश आहे, अॼु बि उन जे क़ब्रुनि मंझां, ख़लीफ़नि जे क़ब्रुनि मंझां बि ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र पियो अचे। असांजो मुंहिंजो ॻोठु आहे ठरी मीरवा जे भर में। तव्हां सभु चवंदा शाहपुर शाहपुर, हाणे शाहपुर रहां थो, असुल मुंहिंजो अबाणो ॻोठु ठरी आहे। ठरी मीरवा जे भर में हिकिड़ो ॻोठु आहे जंहिंजो नालो आहे ॾेढाणो। असुल ते ॾेढ रहंदा हुआ,
انجا تائیں بھی نالے سا ڈیڑھانے جو نالے سا مشہور ہے مجھا دوستو حضرت پیر سے حزب اللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھر جے سفر دا واپس جا چن پیا اٹھ جے متھا سوار رہا تاج ای کلنگی مبارک پاکل ہوئی جمل نارے جو سفر کرے میروا تال کے جے حد میں ڈیڑھانے گوٹھ جے بھرما لگا اسا جے قوم جی عورتاں مائیا اڑ پڑھلا ڈھگوں بیٹھی دی چارے ڈٹھائیں تے کو مانو تو اچے جے متھے میں تاج آ کلنگی پیا جگو پیو آ پٹھا خلق لگی تھی اچے ان مائی وچاری بھولی بھارڑی بہراری جی ان جے لکھے تے شاید ریاست جو کو میر جو تو خیر تو ریاست میرن جے حوالے ہی ای میر بھی ٹوپ بوپ پیندا ہا تو ان مائی جے خیال میں تو کو میر آلائے چھا مسکین مانو مارو مانو اگتے ودھی پھر سے جو اٹھ دے آلو جی او میر صاحب کچھ اللہ دے راہ میں دے رہا ہے کچھ دے چھا دے مائی جی میں ککو پیسو روپیو 10 روپیہ کا گندی کا پوتی پانا جت کے فرمائے جت اٹھ وہار خلیفہ گڑھا ان عرض کو قبلہ سائیں ہی نہ کہ اسی اجرک تھا جاؤں پیسہ تھا جاؤں وہاں سفر جاری رکھو میں ہونا پان فرمائن تا باہ نہ جے کاشے گھریا سا تفامتا ہے ہی کا نکا یہ کا مکھے جنیا سا ماری دسبیو کھیر دیندو پانو اٹھ کے وہارن تھا پاکھڑے جے متھا نصر پر جو کھیس ہو وہ لاہے بچھائے پانو نتے وہی رہا مائی کے فرمائن تھا مائی گوڑا بھنی بیٹھیا پان فرمائن تھا اچھوں بند کر مائی اچھوں بند کیوں پان فرمائن تھا مائی موجی گال یاد کجائے 1000 دفعہ چہ جانا الہ الا اللہ مائی 1000 دفعہ جا اللہ 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 اور فرمایا چوتھوں دفعہ مائی جا 1000 دفعہ اللہ پان فرمائے تھا چوں بند کجا مجھے صورت یاد کجا ان خاپو مراقبو کرے پانجے دل سا اللہ اللہ کجا اچھو کھولے دعا گھرجا تو جا بئی جہان موچارا پان ایے چئی موجا دوستو اٹھتے چڑی روانہ تھیا مائی اڑ پڑھلا نہ وضو جی خبرا نہ قبلے جی خبرا نہ کلن جی خبرا نہ الحمد جی خبرا اللہ جے ولی جو رسا جھنگ میں ہلندے گھمندے سمندے رات دی لا الہ الا اللہ جی لولیا خدا جو قسمہ مائی 30 سال جوڑی ہوئی ذکر بند کو لگئی مری وئی اج بھی ہن جے قبر ما لا الہ الا اللہ جو آواز جو پرے پتھ کونے مسافر جی حل 50-60 میل تھری میروا پرے کانے کا اج بھی ان قبرستان میں ماں تو کے وٹھی ہلا پانچے کنن اکھن جو مشاہدو حلی کر ہزارن کے تعداد میں خلق موجودہ جکا رات جے ٹائمت مائی جے قبر ما خدا جو قسمہ ذکر خدا جو بدلی اے اللہ جا ولی ہا یہ موحد ہا جن خدا جے توحید جو نالو بلند فرمایو خدا پاک جو قسم لا الہ الا اللہ جے ذکر کے حضرت روزے دھڑی رحمت اللہ علیہ ایڑو زندہ فرمایو جو تھرن میں برن میں کچھ بھی نہ تھو اچے پروتے لا الہ الا اللہ جے ذکر جی ڈولی لگی پیا یہ اللہ جا توحید موحد بانا ہا جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے ذات بابرکات کے استغاثہ کیو فریاد کئی مدینے جو میر کے صد کیا یہ صدر شرک جے ہاتھ روزے وارو کون سبیہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کون چویہا حالے جی وارا ٹھیڑی وارا امروٹ وارا پیر وارا پھری کری روزے دھڑی جو مرید سنائیدہ ہن اسا کے خوشیاں اسا جا پیر بھائی تھی کو اور اچو اسا وقت میں اچو اللہ پہنجا کتب خانہ کھولو اللہ جے پرانن کتب خانن میں محفوظات بھی موجودہ مکتوبات بھی موجودہ جے میں روزے دھڑی رحمت اللہ علیہ مجھے محبوب محمد جو عرس بھی کندو
ارستش عذاب فتو لگے پر بدعت حرام چھا خدا جو ولی حرام جو کم کندو ڈاڈے گل ہے زور سے گل ہے پان ہن پاسے تھر جے سفر تے ویا تکلیف تھی پئی پان فرمو ہے کو فقیر کو گائن وجائن وارو مانو جو سکڑو منگن ہارا سارگی وجائندو وہ راگ سٹھو کندو پان فرمایا وٹھی اچوس آیو کہ قبلہ ماں سارنگی کھو سوا گائے نہ سگندو آیا اجازت ملے تو سارنگی تے پان کے توا کے کچھ بدھایا حضرت روزے دھنی رحمت اللہ علیہ فرماتا ساز شریعت میں حرام تو بنا ساز جے تو ہی اساں جلا ساز تو اساں کے بدھا ای بنا ساز دے بدھا تے بدھندا سے ان جو قبلہ ماں گھڻو نہ گائے سگندو پان پن جترو کڈی گائے سگے تو گائے ان ہکڑو بیت پڑھو کڈھی کا گا منڈیا ہیڑو سان ہتم ونی کھا ولایت میں اگا عجیبن ماں نہیں پوچھن تے قربانی کیر تھو پان ڈاڈا خوش تھا پان فرمائن تا برسا جلائیو کافیہ یاد رکھو ماں محمد راشد کے حق نہ ہے جو محمد کریم جے شریعت میں ہکڑی وکھ ودھائے رکھا چاجلات خلاف پیمبر کسے رہ گزید ہرگز منزل نہ خواہد رسید رسول اللہ جے طریقے کا ہکڑی وکھ بھی بار لگو ولی تھی کو نہ سگندو ولایت ملدی ان کے آجے کو محبوب محمد کریم جے سنت تے عمل کندو ماں توقع پچھا تو روزے گھڑی رحمت اللہ علیہ ولی آہے ولی خالی کونے ماتر ذات ولی اما جے پیٹ مبارک میں آئیو آ تو روزو رکھو آئیو آ سجے جہان کے خبر آن نہیں پان پاری رمضان شریف جے کھیر نہ پیا پینا اما سائن کے فکر جو پیر سے محمد راشد جی اما پاجے خاوند پیر سے محمد بکا شاہ صاحب کے چیو پیرارے شریف بنو مختوم صاحب کا تعویذ لکھائے جو تہاں جا استاد ہن طریقے جا این خانہ وا نقش بندی سلسلے میں تہاں جا مرشد ہن بچڑو جاؤ تعویذ بھینگا اللہ ادھر دیکھے کا نظر لگی آلا جن آلا بھوتا تعویذ پائیدا تو خیر جو شفا تھی دی حضرت پیر سے محمد بکا پرانی درگاہ کھا پیرالے شریف 8 کوہ پندھ جا 16 میل پندھ جا پیادل کرے پہتا مخدوم صاحب کے حوال کہو کہ بلا تعویذ رکھن آئے ہوا بچڑو کھیر نہ تو دیے اور مجھا دوستو عزیزو اتقو من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ مجھے محبوب کریم جی حدیث پاک خدا جو حبیب فرمائے دو تو مومن کے اللہ تعالیٰ ایڑی روحانی قوت عطا فرمائیں دو وہ فراست مومن ہوں دیا جو اللہ جے ولی کے ہزارن میلن تائیں بھی خبر پاؤں دیا اتقو من فراست المومن مومن جے فراست قلبی خاندر جو فإنه ينظر بنور اللہ او اللہ جو مومن بانو خدا جے نور ساد سدوا مخدوم صاحب تے فرمائے او محمد بقا محمد راشد کے نہ کا نظر لگیا نہ کو جنہ نہ کو بھوتا نہ کو کا نگہ تھیا تعویذ جی ضرورت کانے واپس ہلیو ونجو سجو لہدو ملا پاک دیندو پانی محمد راشد روزو چھوڑیندو کیوں بھی یہ نارے جی بھی چھولی آجے دریا جی چھولی آستے آستے ہرن دیا وہ طرح شروع کیا مسئلہ تے کو دیا گلے بھلا نارو ہنو سبحان اللہ سبحان اللہ اور جا میں چھڑا بھاو عزیز جے کو جائیں دائی جاما آئی جان جی نگاہ ولی گر ولی گر مانا جان جی بتا نظر پہتا کہ ولی بڑھائے جائے حضرت روزے گھڑی رحمت اللہ علیہ جی نگاہ ولی گر فارسی لفظ ولی بنائی در جاجے مطا نظر پڑے کہ ولی گرے کرے مانو آزمان آیا موجہ دوستو عزیزو خلیف بخش علی ٹالپر ٹنڈے جان محمد وارو بروچ مانو حضرت روزے گھڑی رحمت اللہ علیہ جنہیں جو ٹنڈے جان محمد میں گیا دعوت تے تہی اتے جو وڈو ڈاڈو مرسو ہو فقیر بخش علی ٹالپر صاحب فقیر دہانے تو چواس اصل میں تمام وڈو زبردست ہر ایک قسم جو مانو
جے بے جی چوری کئی تے کہ وری چوری موٹائے ڈنے دے فقیر جو رکاٹ ہو جے جی چوری کئی مارے مارے پولیس کے تنگ دی ہی چوری پاسی نہیں کھولے حضرت پیر سے روزے دھنی رحمت اللہ تعالی علیہ تے لتھا ان پانجا دوست ساتھی چور گڈ کئی چی اتر کھا پیر ہلیوا اتے مریدن میں بھلا گھوڑا دس ماں اصل پیر وارو گھوڑو کہیں دوستا واری خلیفہ وارا گھوڑا کہیں